العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه وسلم إن جانغونو دوا نافوري هونو نودينانو دون هونو جولو غونغول كصفا أرانو هونو كادي داو غونغول نيابون نون كادي هونو جولو غول سبكا جيجي ويودين Nelaɗo sallam maki wosi yimɓe ɓen hino anduno ko woni e noddinandu e juulugol ka saffa aran noddinandu ko honɗum ko ɓaysi a noddini kala ko nani ko noddinɗa ko seeditanoy toma yawmal qiyama ɗum ɗo woni nafoore nden goo honɗum woni baraji koni ka saffa aran on ko saffa aran on ɓuri e moƴƴude Allah e malaikaɓe makko ɓen ka saffa aran woni ko ɓe juulata tammun ɗum haray fi dawgol ngol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam du'anike mofte maɓɓe ɗen ɓen dawayɓe harana walagol ha ñalla watta hay huuda bimbi haray na yo goɗɗo bimbi sina hara ko sabu ganto ko yontigi daw naya ɓunkun fi juulugol subaka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki kala juulɗo subaka julde jama ka jamiu haray o mari baraji honno wanafuɗo jemma on fuu simplement ko yawɗa juuloyɗa subaka kon ka juulirde julde jama harayɗa mari baraji wanafuɗo jemma on fuu ɓe yewti kadi fi geeƴe ɗen kadi ɓeyni kala juuloyɗo julde geeƴe julde jama ka jamiu mo mari baraji wasi a naafi feccere jemma on fuu jonno sa heɓi subaka on wo a heɓi geeƴe ɗen wo ara a heɓi naafuɗo jemma goto e feccere o faami ɗum noon jonno si tawi o landama ko honno wiyete al atama atama ton ko honno ko julde subaka e julde geeƴe ɗe ko ɗen noon kadi ɓuri sattande fi juulugo neɗɗo juulugol ngol wala janguɗen hadis on e yontere hande hadis 41 ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki iza uqimati salatu si julde nden darnanama joni a nani sallijo on o darni mais hara a hewtari taw seeɗa ɓe maaki falata atuha tamsuna wowata on aru e julde nden hara hiɗon doga hiɗa dogude moƴƴa non fi hewtitagol imam on fi wata ratu julde nden nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no haɗi ɗum ɗon ɓeni wa atuha tamsuna are e julde nden hara hiɗon seppude hiɗo yawde yaadu normal hara hiɗo yarude doy fi on ɗum wa aleykumus sakina hara hino wondi e moɗon ko wiyete kon deƴere sabuna sa ari joni hiɗa dogude haray deƴere nden ala khushu on ala sakina on kadi haray ala a yankinaki a hewtay hara hiɗa duppi joni noon si tawi hiɗa duppi a wata jangude correct ko selli siɗa duppi kadi a wata yankinanade kadi haray julde nde harayɗa fofiɗa ɗo fiyon ɗum ɓay haray hiɗa ronki joni noon haray ɓe inni kadi wo fama adraktum kala konko hewtiti ɗon e imamu on fa sallu juulide e makko ko tawɗa kon imamu on juulari haray juulide e imamu on wama fatakum ko tawɗon kon imamu on juuli fa atimmu haray ko yon timmin ma ɗum fa atimmu haray ko yon yoɓitu sa tawi imamu on ko darde wotere o juulido e makko darɗe tatije ɗen yoɓitu yande a darde si imamu on salmini sa tawi o juuli darɗe ɗiɗi juulide imamu on ɗeya darɗe ɗiɗi luttuɗe so salmini o yoɓita ɗeya darɗe ma ɗiɗi luttuɗe sa heɓari kadi hay e hunde muɗum haray ar juula kono wata ar julde nden hara hiɗa dogude fi honno haray sakina e deƴere ala e julde nden en faami ɗum ɗo yon noon haray juulugol ngol ka jamiu hino ɓurdi neɗɗo juuluɗo on ka suudu baraji jelu nogay e jeeɗɗi si goɗɗo juuli ka suudu ko baraji hun gotum o heɓata wonande worɓe ɓe so juuloyi ka jamiu o heɓay baraji nogay e jeeɗiɗi baraji hun gotum wiyete ko daraja hun gotum no fota hakkude leydi ndin e kammugu amma onon sonnaɓe ɓen juulugol ngol ka nder chambre ɓuri moƴƴude ɗi juulugol ka salon juulugol ka salon ɓuri moƴƴude ɗi juulugol ka terrasse juulugol ka terrasse ɓuri juulugol ka tande cour juulugol ka cour ma ton ɓuri moƴƴude a yawde ka jamiu si tawi noon on tigi falama yahude ka jamiu o sakkatake o inatake wata o yahu nelaɗo sallam namaki wala tamnawu ima allahi masajidallah wata on haɗu jiyaɓe allah ɓen sonnaɓe yawgol juuloya ka juulirde kono ɓe maaki wa buyutuhunna hayrul lahunna juulugol maɓɓe ngol ka suudu ɓuri ɓe moƴƴande diɓe yahude kon ka jamiu
si tawi noon ɓe yahay haray be ɓe yaha ka jaami haray ko ɓe timmun condition ji ɗin ƴetta coñci l'islamu timmuɗi tis ɗiɗa ɓun ɗum kadi hara wonaɓe ɓe yahu law tammun ɗum kadi hara no salminira kadi haray koye ɓe hewtitoy haray saffa ɓurɗo moƴƴude on ka saffaji worɓe ɓen ko saffa hombo saffa arano on saffa ɓurɗo on moƴƴude ka saffaji sonnaɓe ɓen ko hombo saffa sakkitoro on ko fi hon ɗum ko saffa arano on ɓuuri moƴƴude ka worɓe ɓen allah e malaika ɓen ko ɗon juurata ɗimmum ɗum kadi ko hon ɗum ko on saffa ɗon ɓuuri woɗɗitade e sonnaɓe ko fi hon ɗum ko saffa sakkitoro on ɓuuri moƴƴude ka sonnaɓe ko on ɗon ɓuuri woɗɗitade e worɓe ɓen hande kadi sonnajo simo yawde juuloygol ko yetto coñci timmuɗi hara na coñci faaɗuɗi hara na coñci labaɗi hara wona coñci ɗewluɗi kadi na woni transparent hara kadi na yo parfume hay hunde na waɗu déodorant na waɗu parfum so ya juuloygol ngol fi wata o fitin yimɓe ɓen wata o honno attire attention yimɓe ɓen e makko ha o fitina ɓe so o yahay kadi assalamu aleykum no salminira haray ko hotu ka makko mais ɓuuri moƴƴude so juuli ka suudu kono noon so yehi ka juulirde kadi haray ella ala haray koye watta hakkille moƴƴa haysa nani julle nden kande darnanama haray na ya dogu ko ya ardu fiya heɓ ko wiyete ko kusu e yankinare sa yi kadi noon goɗɗo hino doga e muɗum haray ko a yeeto minna ko en yaarude ko noon elaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko Allah sallallahu alaihi wasallam woni ko ɓe yamiri si goɗɗo noon so tawi goɗɗo himo huni takko jaamiu julde makko nden sellataka suudu si wona ka jaamiu si wona hara ko saabu ganto hara himo nawni ma ɗum hara o weetor hara kadi ɗum ko parfois hara wona ñande ɓe kadi on faami ɗo voilà joni en yewtiɗo goo on l'importance noddinan ɗum ka kala ko nani ko noddinɗa kon settanoytama e yewti kadi nafoore fi juulugol ngol ka saffa arano ɗiɗi e yewti kadi nafoore fi dawgol ngol kadi e yewti kadi nafoore fi juulugol subaka e juulugol geeƴe ɗiɗo fof noni nafoore joni noon calculi joni mo innima ɗo joni ya naafu jemma on fof pendant toute la nuit e waway hayse waway ko une fois goto peut ɗa noon simplement sa forci a yeehi a juulo e geeƴe ɗen ka jaamiu ara heeɓi baraji naafuɗo jemma o fop hande kadi eyi woodi kadi ko aroyta yeeso ɗon inchallah sa juuli geeƴe subaka on hande kadi ha a gayni ka juulirde ni jooɗoɗa ka juulɗa ɗum jangga Qur'an ma jantoɗa inde Allah ma juula ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ha nangue ngen fuɗa si nangue ngen fuɗi ko wiyete ko levé du soleil on immoɗa juula darɗe ɗiɗi ko wiyete kon salatu duha julde walluha ne haray baraji maɗin ko holno fotata no fota o waɗɗo hajju waɗi umra kadi ɗon noon baraji hajju ka elaɗo sa sallam maki alhajjul mabrur laysa lahu jazaun illa aljanna hajju jaɓaɗo baraji mum hay hunde sina natal aljanna joni noon an simplement ko arɗa juulɗa subaka ha gayinɗa jooɗiɗa joni wona jooɗorɗen ɗo ni wona ɗo ɗa janngude Qur'an maɗa wadde astahfirullah maɗa julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammad sallim wakkiloɗa ɗon 1h30 minutes maximum 2h ha nangue ngen fuɗa si nangue ngen fuɗi ɓeydita e hoore levé du soleil on 15 minutes immoɗa juula darɗe ɗiɗi hara anni e ma on ko julde walluha nden haray baraji ma no fota wa baraji hajju e baraji umra kadi hara ko timmuɗi ko ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki joni noon si tawi ko onon sonnaɓe onon nako yawton ka jaami onon haray onon kadi no wawa remplacer de ɗum noon ka suudu sa salmini joni ko so tawi ka chambre juulɗa so tawi ka salon juulɗa ɓanna deftere nde noon Qur'ana noon jangga ɗon ha nangue ngen fuɗa après noon immoɗa imma juula hande ka hankadi hara heeɓi baraji ɗin on faami ke inchallah kono ɗo wonno hadiseji meɗen ni wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh hara hiɗen harande hadise 42